O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae ao ma lo le soifua manuia, usmel whaafonga o talafo ala Radio Samoa. I tala tomua, wa le fia le au whaisea I malai vaalele au kilani le whaatuwai, toe le leo na tali tangata whe malangai. O langona nei na whaalia I le whonotanga le au whaisea ana nafi, ma wa le fia I le pūlenga le malai vaalele au kilani. I le umi o laina, ma le tali ngā o pāsese whewai, patino lavale I malai vaalele whaavao malo. So e mole mausa tasi o tangata whaisea, o lea fo ina la vea I maia I se tasi o ana whai ngā malanga I le I mamau atu. Ma e whaapea o le pō lea na taunu mai ai. Whaatu sai e lea sui, na peile taimi na taunu mai ai o se zu. E se mai lea sui, to e mole maulava fo I le isi sui whaisea na whai malanga mai sini ma taunu I au kilani, I le lua masina tāluai. E whai o le talinga, a o le ai o se fesoa soani mō tangata o lo fe se tai solo I to tono o malai vaalele. Ua toe whaato ese le whaato nusili o malai vaalele au kilani Patrick Strange I le au whaisea o na o le whaamalia ino le au nanga ma whaapea mai o loo ngā lulue nei I tu e whaalele ai. O loo iai pea leo I le whale I Miramai Wellington e leana maa waile tino maliu o le tina matua. Whailo mai e leo le tina e tu sa male onos fulmo na tu putausanga. Na whaato a maa wai wa maliu ina ua asia e se tasi o ana whaawolo na whale. Mai whaapea o le popole tele o lea wo na alua yasi. E leo mawhai lava o na whaailoa le suafo le tina wa wailo na soifua pau o lea mai le ofisa o leo. O loo iai se tūlanga manuia so e ngolo o whaawau nei e peo na so inai le nei mata upu. O se tasi wa whaau o iai e se isi leoti. Wa wala au mai leo iso o se tasi na te sila fia. Nisi ngā yo inga ono masalo mia pefe so o tai fo I male mata upu le nei. Talo mai le tae ao le aso whareilo le vai aso talo wa yo o mai le tae ao le aso sa. E fe so o tai mai I leo. E iai nisa reporti e whaapeo le tinawa maliu o I o se whaia o ngā piano. E 5 miliona lea wa ave ni usila mo le manuia o tangata lautele ma o latou mana o ngai Israelu o Gaza whaapea le West Bank. O le ua e fesoa soani lea ni usila, ma o loo au fiei le lua tesi 5 miliona e aluanga I le Red Cross, o le isi lua tesi 5 miliona e aluanga I le World Food Program I lalo whaamalumalunga malo au whaatasi. E se mai I tupe o lea fo e o loo whaatapena le amia ni usila, I le taimi e ono mo o miai le fesoa soani e ave e sia mai ei tangata ni usila, mai no foanga nei o loo whaiai le taua. A o whaase e se eila whai ngā māloa le Labour, ai anga I mai le National, o se whai unga na whai a whaatase le taitao le Labour, Chris Hipkins, ma le taitao le National, Christopher Luxon. Whaalia I Luxon lona tali le lei o le amana I Hipkins, o le whai ngā māloa fo anga I mai, ma o le a fo I wa ave I ai lana lango. Wa mana o le pole nu o Aukilani e whaititia local boards I Aukilani, mai le luas fulma le lua, I le na o le sfulma le tolu. A whai e tau nu o lona winga, whaato ato e ilo ai leo local boards a Aukilani I tutonu o le sefulu tolu tausanga. O le tali tonunga o le pole nu Wayne Brown, o le toa laiti o local boards, o le whai ngō fie fo I leo talanuanga ma le council, ma whaasao mai e isi tupe o lo alu. Ai le ngata I leo le whai ngō fie o na whaasoa o le oa, whaapea le au whai ngā alwenga. O le fuafuanga o loo whai mai ai, e se fulu ma le tasi mainland boards, wha o popo I ai ma le isi lua, mai motu e lua. O le manaonga fo I o le pule nuu, o le wha matu atu leo le pule wha o popo I local boards. Reportia o le toatele o local boards o loo langolangoina fuafuanga, lea ua wha ataatia mai. Matala muli. O le taimi nei, o loo tu mau pele taita e le pātia le Labour ia Chris Hipkins. O le mai ai o le whonotanga umi le whaafaletu ia na nafi. Na whaamauti no mai ai loa Hipkins o ia lava o loo taita ia le pātia le taimi le nei, ma o loo iai lona naunau ta inga ia le leo na whaase e atu, le pūle aina o le malo I le isi whainga malo fau. E pei o le saunoanga le taita i o le pātia o whaamanu iaina mai le whainga palota New Zealand. Christopher Luxon, e whaatali sa I maua le whaai unga o palota whaapitoa o loo whaitau pea I le taimi nei. E whaapia fo I le saunoanga Chris Hipkins. I le taimi nei o loo taita ia pea Hipkins la lātou pāti, tali e le palota le vaenga e te tau na whai e te tono o le tolu masina, I le mai ai o le whainga palota e tusa, ma whainga whaavai. O Talafona la Radio Samoa, manuia le nei tae au.